Semua ben bagi dor ki boong tip atau masanjit baru kita akan keren dah. Warna dengan arti tip masanjit mulai tu lagi keren. Maka perlu mesti jiwa kini kita surah di pulau kejauh lendai. Hendak yang tip. Bung kita kuat yang cinta lah. Semua hal ada di yahabannya. Bila air keren kebatan seperti gila kelah kumpul. Ia sampai saja sini. Kentin kebaim. Bung kita parti parti si kuat yang cinta lah. Nginyoi yang cinta lah. Mereka SPDP, OVP, hadir report. Orang dong tang kumikin nongling joka. Nadu pengistan yang sanpusan mencua. Hadu mereka nyimpak kelah untuk parti atau nongling joka. Nadu pengilis yo yang tengah full free estate. Kabaling balik isak sepatok ki volunteer di SPDP. Ngiong bang ngimhun yang di estate. Bom dolu putusan. Manu bakren putusan nadu sanpusan atau mentah. Don manifesto ke parti. Pension atau SPDP juga parti. Nyimpat jok hendai nilai keren nilai dawa. Habakut ini ke parti diusko kalau nggak pada Islam mansim tanggibut ban khayi kala. Tangala sases rapat makiru. Marbalai bakim sondai ya original issue juga parti. SPDP itu kebastang yang ya kejilom try jungi ya kendau kasia. Ngidai mangi ban bat ngidai ban ong ya kesokari dia wen ya kadana. Dembe baru kakren bi kakren siang kakren lebi imai hopi menta kecili balai wan kecing khayi be an yau doyong hanusot lani ha borsora lani omra kasi tiang ko megalia itu nama baga sorkar jungi ka megalia kandom don ya ka bor ban thau an halo ta kendau siap kaba mengingiti baru kendau jungi idusur jungi dijaga jungi nrai pim namla ban thau mereka dan piwa banyo ban khayi yo yang di sini ha banyo ya NOC lane ya ka license nangno yo ka sekretariat ko megalia yo se ban yo ompi la yo kendri na yo basau ni soal le ban penyo license yo anda habyo nei hadali marbale ya ka an dan ba kedali ya ka an ko ngai ke MMDRR kat knais pak san dunyo ya ka bor kendau di bor siap di bor mak kendau dai pan rekam daga an jauh kali ya ubah hoping bagi speed kau wenno ya gene ke kadala umdon batre kau mulai berendang mentah pada umdon laju sedang saja kai itu dan dai illegal mining illegal transportation lapren mentah sekali. Basically, tidak ada yang lagi seperti belum menlau ini juga, tong ini. Senapa? Jumpa yang kita tengok ini parti. Kain kalah banten in yang hok try ini lem dan iwani kerara. Ong ngapi political party nasional lagi NPP, Kongres, BJP dan gibi ong jumpa ini. Dari nang. Dari gaya. Ikwa bagi ini inhaban jumpa ini. Ha kami ka election campaign mo. Banyo pa ban khayi yung daga ay yung majala tungi bangin ng try ni alor kita kay khoy ong mapi the national party kay ganti. What is the solution? Mo insamo ki jawab no nomor yung di party hai di party ki badan bot hai di party ki bala banne gambat hai di party ki bala ban thi manu kali dia hote ri wali sitting amle lang sa thik hai mentale gambat berpelaju doyong tang mengimpa apply dengan MDR apply dengan nanti kedau SPDP dong amen yang siksidul yang kadar abi PFB dah apa wenlo yang kerten presiden kapur pekendau dah gedalhi ai itu gubernur hak amendment yang PFB bang bor bang pek bang tekam bang polisi dan dari state government kadang lagi SPDP kalah dan pelajari dia dari bangsa Indonesia. Nia keren ni ILP. SPDP kalau lupa ILP hak ni manifesto ke cumi. Tang hak ni kisi ni usah kita lupa. Tapi apa pun yang kau punya nak. Laga leo yang kasih di state nyim don kamsu ban yale yang ILP. Don dai apa sudut pelantar. Ni yang punya. Ke SPDP hadu mata kasih kayeng ban yada ban kami ILP yang kejinguan lep jongki. Way party jadi beri. Kadang nak kalau harga isu
haga manifesto jongka nadu musuah adu mentah bat mentah sen gedo hendak dijimut hanta bagi beri dimut ban wata ulo gumni kan mentah ngala pas ke LP daga state den dai la pas di dili padio la pas bang itu yang tingkasi nata wei isu jongi operation recognize saudara India bat kum ta terlihat kijing jual nana ke SPP ka ba nana omla isu kini berkoi ni ai the option ano yang ini dekat kasih justice atau artikel life pak ni buai dapat mun ba ka ILP ngamar habo Mizoram kayo chimit enu ne bagadon na life pak ni buai kamu mun ngimdon kamsu ban kusrai ILP ladang iyo kasih justice hak life pak ni buai artikel kamu yang otomatik pemele ya kana kalan Mizoram ya ka Manipur ne constitution rida life pak ni buai A, B, C, kata kemudian miru. Kalau otomatik kali video, yung kapan ko slashin. Kamu tuh ngilawin dia katakan ILP na kamenis Kristo itu. Saya mangga, nangda pada menne nimpai siya ni kanong file konstitusi. Kumalong uni upasaw. Piom tang nung ruay mo, umapring, ruay upasaw, ada jeep. Mentaji sayu sanji ya hamle kita na pesau soba sanji mo pesau pi lada mentaga nostoi susi kan ai hangi ya kata kajing kan mandi ka support kajing penjol ngi mo ong hapon ru benai ngin wanra bang amen ya ka ya kata ka NMDRA lene ya ka siksidul henai mangi la penjol ba sanji ubasan jik, bukan ada jongi, bukan tong jongi bayi jik nak SPDP. Lara unjok, pasapun jok, bak parti nginya ya kun, mo nginya ya kun, bak sorkar India, kan aino ya bos awai hidup siap seni, dah kawan amen, ya para 12 AB John Castic Schedule Constitution of India. Kamu bang aino ya bos seni kejelah, kita dari ini mo asan jik. Kabar, muara ya ke jinjok. Ya kata ke jersey tunjam nonstop. Pi tidak susi tang nonstop. Henry ko west ka sini seperti ko susi jadi kan? Dan ini la control kata ke high level. Tera ada wasan ni dun penjok. Mapi ke nonstop susi ila dat on. Ngin pentre kam hok kat kum kita ki system kat kum ki rule. Ba uno basta habang basta ayo kadang basta no uno bejob ya kata ya person ya interview writing test lani kada physical interview habang mula ayo den ombe beliau furjung apa kalau mele mga den kada uno furjung ang ne ko pe sa hiwakam pilih di thok exam ha BSc MPSc lada piminot lada pimla dong kuat minister pisio bye no wadi okama pi kunjo ikun ni breu ki batuk ki bati ke no siap ko mene la kren prinsip ma ikmi pa ga ai tu kasap ki don kejingla ki don kejing tebik ki jing don hene la sa penduno ke hok tu ki ngamai bagani karo de ko corruption bahaka ri wa i jongi dibri ke belai kalau boleh raman banyak keren dari kita. Ayo kita besar bagi bala. Kin job, kin yo ega kam. Lede kun jong Pakistan habum la undai beli ega kam. Den. Ibadi ki menne awinga. Iwe ki parti terwara pisah. Umay hoping terwara mo kiu. Terwara gawa. Terwara kuat. Bagi istana cium pikir ni. Kamu diu kene kadon logik. Bangi ke parti kalau bang ini penhian ni ke hok bagi Indonesia. Kelenti yung ke hok Indonesia. Mo, minta trace tom, minta pass tom ni kecimpuli, minta last tom ni interview. Bagi ni hok beliau. Bak utau kuai kalau baru uri basta manu balak balen. Baru uri basta manu balak balen. Kan depi galat manu lagi kan.